Эфирде заман январынан 9-ы Қырмыжғалының 1412 күні студияда сіздердің мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Эмиль Курбединов и Зена Адлашалары Бақшарадaki хан сарайына құру компаниясына башлатмақ ниетінде. Бұны адвокат Facebook сайфесінде айдынлатты. Илкевелі адлиеджілер Русияден Қырым-татар тарихи едікерлігінің ал вазиетіне дайыр ресми жауап алмаға істей. Адвокатлар ЮНЕСКО-ға мұражат етіп, сарайға комиссия кетірілмесіні риджа етежек ола. Наша команда адвокатів та юристів має намір почати юридичну кампанію по захисту ханського палацу Бахчисараї від необґрунтованого посягання на історичну спадщину кримських татар, об'єкт культурної спадщини. Загалом можу відзначити, що в першу чергу ми маємо намір отримати офіційні відповіді від Російської Федерації в ситуації, що склалася. Қырым-татар диаспорасы президент Реджеп Тайып Эрдоғанға ачық мектуп yollап, хан сарайының жоқ етілмесіне yol бермемеге чағырды. Кечкенсене музейде башлатылған тамир ішлеріні ади құрыжылар кечіре. Хан сарайы дармаддағын етілді. Тарихи емиеті олған эшиялар ісе чықарылды. Бұл себептен ядакерлық ЮНЕСКО-нан дүния мирасы жедвеліне кірмек имканынан марум қалды. Бір ай апыз жезасы Херсон махкемесі Қырымнан сабық ишғалжы сағлық назиры Петр Михальчевскийні февральнан 5-не қадар апске алды. Оны Девлет қайынлігінде қабатлайлар. Қырым прокуратурасы Михальчевский 2014 сенесі март айында қанунсыз Қырым референдумыны тешкил етмеге ярдым еткен еді деп білдіре. Адвокатлар апыз жезасына ажет yok дей. Махкеме отырышы аққында левхамызда тәпсілетліжі тариф етіле. Петр Михальчевский махкемеге умир архадашы ве ЭК адвокатынен берабер келді. Украинаның Қырым-Мұхтар Жұмхуриетіндегі прокуратура векеллері Михальчевский ишғал алтындағы топрақта Русияның сағлық саласында чалышып, Украинаны сатты дей. Девлет хайынлігі маддесіне көре, бұның үшін апыз жезасы берілі. Михальчевський умисно з метою надання допомоги іноземній державі, а саме Російській Федерації, щодо створення окупаційної влади незаконного апарату державного управління на території Автономної Республіки Крим, добровільно погодився на пропозицію Російської Федерації, самопроголошених незаконно утворених органів влади Республіки Крим, перейти в незаконно створений орган окупаційної влади на тимчасово окупованій території України. Петр Михальчевский 2014 сенесі март айында Қырым ишғал етілген соң сағлық назир олды. Бұл вазифені анчақ бір қачай бечерді. Июнь айында ишғал алтындағы ярым аданын күтлеви хабер басталары Михальчевскийнің тақымы хабарчылықнен орғашқанында шеклене деп білдірді. Оңай истифаға чықмаға теклиф етілген екен. Михальчевскийнің адвокатлары о Киевден озы келді ве бір ерге қачмайжақ ишғал етілген Қырымдағы ишы есе Девлет хайынлігі дегіл деп оны незарет алтына алмамаға риджа ете. Це ще нові підтвердження вчинення дій проти держави України. Я звертаю вашу увагу, що Михальчевський не займав на якусь посаду, яка передбачає формування державних органів. Він був лікарем, і він виконував свої лікарські обов'язки як в Криму, лікуючи громадян України в першу чергу, бо Крим це є все ж таки територія України, а також лікує цих людей зараз. І тобто він не змінював свої діяльності, не переховується, працює і живе тут відкрито. Бір саттан соң қады қарарыны сеслендіре. Обрати відносно Михальчевського Петра Семеновича 11.10.1959 року народження, підозрюваного вчинення злочин, передбачений частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 5 лютого 2018 року включно. Петр Михальчевский чықарылған үкімге шашып қалам. Это решение мы будем обжаловать. Себя виновным я не считаю. Я сюда вернулся домой осознанно. Никаких противоправных действий во вред суверенитету Украины я не проводил. В референдуме участия не принимал, никоим образом его не организовывал. Петр Михальчевский СИЗОға yollanıldı. Advokatlar 5 күн içinde kararını şikayet etmege planlaştıra. Евгений Кучеров, Zaman, АТР.
Türkiye'deki Kırım Tatarları Kırım marafonuna koşulmağa devam ete. Bunu izbatlagan fotoresimler Kırım birdemliginin sayfasında yerleştirildi. Lekayt kalmagan onlarının insan kapıklarını alıp fotoğa çıktı. İlk sefer Kırım marafonu keçken sene yazda ilan etilgen edi. Aksiya çerçevesinde 10 rublelik akça toplana. Para işgalcilerinin bergen jüremelerini o demek ve siyasi mabuslarının korantalarına kol tutmak için gerek. Ukraynaga ait Kırım ve Ukrayna, Gürcistan ve Suriye'deki cenknin toxtatılması için Moskva ve Chicago'da faaller umumi flashmob geçirdi. Aksiya hakkında levhamızda tarif etili. Moskvanın sokaklarına faaller Suriye, Ukrayna ve Gürcistan'da cenkni toxtatınız. Teröristler Kırım musulmanları degil, Kreml istilayçılarıdır yazılı şartlarının çıktı. Rusya muhalefetçileri siyasi mabuslarını azat etmek, Ukrayna'da Rusya istilasını toxtatmak ve Kırım'ını qaytarmak talaplarının narazılık aksiyalarına ve mitinglerge muntazam surette çıkan. Faallerden biri Vera Lavresina Moskvadaki mitinglerge çıkıp muhalefet faaliyeti için birkaç kere para cezasını alğanıdı. Мы просим всех, кто нас видит, распространять это видео, присоединяться к антивоенному движению, поскольку мы считаем, что Путин и Асад – это тираны, которые никогда не остановятся сами, будут все время воевать. Они должны предстать перед трибуналом как военные преступники. Chicago'da ise faaller Rusya Kırım'dan defol gibi çağrılar yaptı. Onlar Suriye'deki cenkni toxtatmağa da talap ettiler. Я тут со своими друзьями из Чикаго. Это второй день гнева из-за Сирии. Я хочу высказать свое возмущение по поводу зверств, которые совершает режим Асада, а также режимы Ирака и России. Они бомбят школы, госпитали и мирных жителей. Это варварство, и я его осуждаю. Facebook'ta Suriye'deki cenkni toxtatınız yazılı şartlarının foto çıkarmağa teklif ediliydi. Dünyanın dikkatini celp etmek için foto resimlerini sayfelerde yerleştirmeye çağırdılar. Viktoriya Ablazova, Zaman, ATR. Rusya Ukrayna mustaqilligine razı olmaz. Ukrayna ise NATO azası olmasına erişmeli. Bunu Ukrayna'nın birinci prezidenti Leonid Kravchuk Azatlık Radyosu'na aytdı. O 1954 senesi Nikita Khrushchev Kırım'ını Ukraynaga bağışladı gibi yanlış fikrini kene inkar etti. Kravchuk'un aytkanına göre Khrushchev Kırım'ını Ukraynaga iktisadi cihetten bağlap yermadının vaziyetini eleştirdi. Україні Хрущов не подарував Криму. Він заставив, хай почитаєте Джубея, примусив взяти Крим собі, мотивуючи на політбюро ЦК КПРС тим, що Україна, маючи досвід в таких областях, як Одеська, Херсонська, Миколаївська, вона може допомогти Криму. Що, власне, і сталося. Україна допомогла, поставила Крим на ноги. Ну, як могла поставила, вона ж не могла поставити краще, ніж вся Україна. А тепер Крим анексували, ще й доводять нам, що це повернення Криму. Ана бабанын рухсетінде Кырым Русия деп адlandырылса, бала Кырымға алынмай сыңырчыларының білдіргеніне көре базы вақытлары Кырымға баласын еткеткен аналар бабасының рухсетінде Кырымны Русия деп қайдетелер. Украина девлет сыңыр қызметі бұның кібі весеқалар қабыл етілмейжегіні қатырлата. Фактично це не є дозволом батька виїзду дитини до Криму, розумієте? Досить часто люди це плутають. Доходить до того, що просто вони говорять, а нам нотаріус так сказав, що територія Криму це є Російською Федерацією. Це не може бути такого. Ми не визнаємо це. Миллионлық бузав Түркиеде дүнияға келді. Самсонда арқасында айнен йылдыз олған бузав доғды. Сайбы оны $1 миллион сатмаға азыр. Бузавнен бағлы хабер, ерлеве милли күтлеви хабер васталарының диқатыны желп etті. Ay yıldız Türk bayrağı hem de Türk Müslüman olduğumuz için üzerinde de böyle bayrağımızı temsil ettiği için yani $1 milyon vermeyi düşünüyorum.
Çok şaşırıyorlar. Gelenler görenler oldu. Hatta isteyenler bile oldu. Fiyat veren olmadı. Sadece sordu ne istendiğini. Ben de $1 milyon deyince daha bir şey çıkmadı. Bu saat hazır olgan soңки хаберimiz edepіңізге қайырлы ақшамлар тілейм, дайыма атырылы олыңыз, небетеке yayınlarımızda kadar koruş kenje.